trip ay ma-camping digdi sa Cotton Tree. O nakabigdi sa hotel. Hindi niya, kukunin ko na yung second batch. Ini ang roomie. Mama. Ini ang first bed. Okay man pala na no. Ini ang second bed. Tapos ini ang kitchen. Dining table, TV. Ini ang another room. Okay. Here na kami. Sa ay may charge yan. 3 days kami digdi. At 3 nights. Tama, camping kami. Sa Manay, sa camping site sila ma-stay. Ito sa Imbilo. Ayan, sa tubangan ini ang view. Wait, not bad. Look at that. Wow. Ini ang tent na Manoy. May ilaw ka mo dyan. Nalingawan niya ni sila. May teras ko pa. Ini man ang kamanay.
first. Dito, during low tide, we'll be able to Yes! Your shoes. Take off your shoes. Careful, Cass, ha? Oh. No, let's go outside. Cass. Let's go. Because I'm Let's going. go to the beach. Come here. Cass, Cass, come here. Yeah. I thought there was a net, Cass. Hindi nilalamig si ate. Tara, Noy. Malipot. Yung maringay talaga na may dara akong jacket.